We are about juicy news, hot news, all time, latest, and hot news. And I'm the Premo. A year Okatakyie free for Saturday, some of the fire, Akufo Addo Namamu, any John Dramani Mahama. Now, Wada and Simple Donara Eddie. Now, Sunday Dugura, a year and 7 necessary. So, we are subscribed to the channel now, necessary over subscribe. What do you say over clicking the subscribe button? Now, what belly notification. When I need video, also once I ever can be. After we are now, what like video, there's a thumbs up, nothing. Share my offer for so now when you be now watching. After you go Sydney. A year Okatakyie, that's a free for no idea to so no way. MPP card bearer member, no pen will be a with I criticize Akufo Addo and Bawumia. Now, what in some of the fire, Akufo Addo Namamu, any John Dramani Mahama, what you say, Mahama cry, Papa sing a year, Akufo Addo. Now, yes, Sembreno, you're going to cut it and some year, Okatakyie edit to the FA a year, Akufo Addo, and John Dramani Mahama, 80 and some echoes. Without sounding boastful, that all the media house in this country, I can tell you, without sounding boastful, exactly, about 99% of the people you listen to, freedom, and my bench chair. I see you in the train, I'm a custom to trim. A teacher, I'm custom to trim. They say, as some mechanic name would there. Nemo Musa Bas ye research Abekasamo. Missing 99% of the media people you listen to, the misinformation you listen to. Exactly. Maybe your research my bench chair won't be. Put me any day, any time with them. One on one, and let's see. They are no match. Miss Wamoba, Memo topic, I womono, Wamoba corridie, Womba, mean, just a topic, look, I'm the Mama country. And I'll school you people. Exactly so. Not to sound boastful. Freedom. Now, yentia de ye king. And this is for bebre, and then ra. Fako back, me hear dear, Nana. We say it's a fact. You are knowledgeable, Nana. Exactly so. Nana, what do you my catcher? And the politicians, Nakasakwa, they know. Any day, any time. The Kaiser Captain Smart to be a captain, a smart TV war. Your friend say, in the fear. Now, Atta will invite him some member. The whole country came to a standstill. Exactly so. Aha. We are Abu of Adum FM. Onwa born in some. I am more knowledgeable than now. We're stomach journalist hypocrisy full. Okay, but my mention the entire against some stomach journalists in the new Kumubi. Any pan wamu NDC supporters. Nene no here. Oka bibi tia John Mahama. Nenra. Okatakyie who can say no amako fa the Okatakyie Bawumia no. Okay, so the same person most were a hypocrite. But send the pakro na so most send any video so waka samatia Bawumia at the campaign me wa. That means when you're normal. It's a hypocrite na me you. Nemo mu de meka ne nra no e koma wo. Ene de American general. Ohene. En koma wo. E said the oka ne ne koma de ne o hypocrite. Ai. Omo adwin no. Ai. Meka sama kira wo ne. Ko. Me se meti ha ana meti ba bia. Enye de wo wadwene ye wo na meka. Da bi. Se meka bi kire John Mahama meka kire no. In any case John Mahama nyeso a new person in politics. Freedom. Ana me metena hanka se Akufo Addo mamuo no eye heaven. Every day one am metena ha da bia mka cham se Akufo Addo mamuo no nye. Exactly so. Busana mu busam se between Bawumia ne Mahama yentoma wan. Ko. Ana me se minim de yentoma no nemom de obi aye bia nya bia meka. Sa na meka no ha. Freedom. Sa no adwam se me ye face the country na me yama Mahama. Ene ma anya ma Mahama. Sa. May you fix the country because I believe so strongly that Akufo Addo mamuo no man for ho kire wo mo. Freedom. Until today NPP for bebre ya was a do me a card bearing member of the NPP. Exactly so. I still speak against this government. Freedom. Nemo me kaka kretia Mahama every for a hypocrite. Asembia me katia Bawumia bia me anam ka yo mam kwa masa can the same thing. Sa pepepe. Tieni e minsuro. Sa. Asembia so makatia Mahama the same. Exactly. Miss Samano da. That be that. Etinese wo kan bi tia Mahama no makofa Bawumia de na ba. Anya Bawumia na. No every vacancy, no every vacancy. Me can wo mind some them. That bill or hini. Enya radio so nam kan. Sa pepepe.
Eti ne se dollar ne kosoro na beka kire Bawumia se wo na beka kire se the fundamentals de ben na fine no eti ne se kwa means the economy is weak mebwa sa pepepe ana mo se Bawumia ne dwoma ma yentoma hwan nya sa na moka sa na moka eno de obeto ma ne bia wa wasem enye asem eya no kura se Bawumia ne Mahama nyina o ma di vice president pe mebwa sa pepepe ana ma make my analysis se Mahama ne eya ne boss ba ye kan say J.E. Mills one Professor Mills ba ye nyina eya nimsem amemo ne ye troka sa pepepe mebwa nouveau Emma ye ko election 2012 na bebre na nim say Professor Mills be lose for the first time aban bi so it was so glaring that he will lose the election Professor Mills exactly so and ko na dodo na adwene say mu komia ne mene ku no ntina ayimo sana na enkomo ewo ku ye ni say abigamboa uze so ya ndisi ni enso ye nokore ne eka eti Mahama ne Bawumia nyina o my vice president pen ko ana Bawumia nso ne boss aba na monyo aha eje se mu pese me kase na Akufo Addo amemu anya dia mo fa nkoma Mahama na me se me nka ne kyena efiri meratenti even XYZ kwa manka ensi bida ayi power FM manka meti wo mu station so kura manka ye ma o me ho ye wo mahi no edu ba bi no mu yese ade Mahama amemu I don't believe in it exactly so o musa ne de ne ye papa che Akufo Addo ye na so do ho tutu akwatia you look tall freedom tie de mekani sa pepepe wodi Akufo Addo ne Mahama toto ho a Mahama de no be ya che Akufo Addo de no na so me ba bia mete no the kind of governance I want to see the kind of leadership I want to see enya de omumienu nyina the substandard leadership they are giving us mediocrity of governance exactly so we celebrate mediocrity in this country eti Mahama ne Bawumia nyina wo no mo boss bai wo boss so no amonyo sa pepepe ani ema Mahama chance nyesa anu ono anso bai wo be ya dai obedi bi na Bawumia ma ne chance da bio eti samo se yenkonkoto aba medium say me metia me MPP ni sa 2020 man koto aba Akufo Addo amemu 1020 man to aba sa pepepe tonso de na mitimi ntoma Mahama because me believe in Mahama leadership da bida it's that simple secret why is it so difficult for people to understand a simple term say obia wo na adwena wo de nam wiase sa pepepe me se Mahama amemu oba 10 years kura nyam fe freedom because only boss and imagine ono anani maka kire exactly so na ono anani mitimi ka kire na wo no ati abonten no ye hwan wonya hwe imagine ono anani maka kire sa pepepe Bawumia tuwe me nkoka asa mu nkoto aba ma Bawumia da bio me nkasa me campaign ma Bawumia sa pepepe amamwo no na de anya no Mahama de ne anya ye beka Akufo Addo de ne nya ye beka Akufo Addo de nyei da bia misi ha meka me nkobo na mamwo se Akufo Addo ya de ne fa me makabi mo nkyerem video am se Akufo Addo mamwo ne de ye superb mo nyina substandard amamwo no na mo de mamamfo no sapeten kwan ya open drain gutters ya electricity enyina so ya ya beto aba no makopsisa ayi akopete kwan so asa amamuo na no green book ni aye kwan e wo mu nyina ni aye kwan e wo Ghana nyina ehye green book nim enso Akufo Addo ba ye the same freedom onu nso die wo so akokireti app jese Mahama de ye ko book mo ndo de yakọ internet so freedom enso ye kwan na fa he na year of rose enso da bia ba bia me na me ka anwa bo ateke se tasam sa pepepe na mumienu de nyina meka enye ekotwi fa ndisi de omso mo ntiase ontiase se de ntia me ma ban kora me kasa tia no etimo no mo ntiase se de ntia sa pepepe daba na Mugabe ma sitimi nya tumi kasa tia eya ndisi aban ko bobi anse wakasa tia ndisi aban ana ko I am the only journalist in this country belonging to MPP fraternity, and yet I am able to chastise my own party. Freedom. You nobody should sit there and say nonsense. Exactly so. And Akufo a hypocrite now. Who the hypocrite? What hypocrite I say? Omuntiase. What you say? Omuntiase. Obi e nyachum. Mimi nyachum. Ko. Akufo Addo aban ne nye meka. Sa pepepe. Mahama de no so na nyam fe wonsi minya no ka minya ka na nya ka kyera da bida wobetimi akoshepo ko hage transformer freedom
Yes, Anatia. No. Mummy, all of a sudden, young pretend to say, Mahama made you a minor soda. Now, I buy an BBI, come. Now, Kokana, acquire BBO, Nipa Wafu, Nayatu, Mutu, hey, come on, God, serious for once. Yamamo substandard governance and when you're just a Akufo Addo and Akufo Addo afa kasha no ahoro Mahama fita nanya Akufo Addo amemu tantan kama Mahama ko benya no okroma bida ko ana nipa na to abeti Mahama no mabodam wo be se o cheso mom tuti ani nyina bodam bisebiom mo me nka no kura bi kura mu freedom Bawumia wo kwa wo be so wo je ne de ai wo je wototo sa pepepe Koso na begina obeka abrofo kire mamfo no when the fundamentals are weak the exchange rate so ba ye na expose utui exchange rate ba na ebom to exchange rate ba na ebom to exchange rate ana ade nam ne ye na mamfo no ade ma ototo ko sadete na unya wo mo adwene mu ha wo sim ye hypocrite nyina nso mo da so nya me video makasa tia ban e boss video no mo bo video wo so ye hypocrite na unim nyansa ni eti hypocrite wo tia ase de mo ntia ase wo bo video amena me kasa tia ban no ko ena me sema kwa bia tia na ne candidate nti was wo na okay so ma make it two separate statement freedom wo je ba akudi ba akudi wo so nyini wo ye normal Messi Akufo Addo abanye eno de wo gidi nti wo boy no na me ka cho se dwo ma de anya se eno aka se Akufo Addo de anya nti no wo nya no ma kora wo nya wo ye hypocrite wo ye hypocrite the biggest se wo nya me voice body tia ma banya me nya hypocrite sa pepepe wo nya me video nya me audio body tia Bawumia me nya hypocrite it means me timi hwetu me anim kasa tia tumi exactly so Oh dear, ye bitimi kwatena America baby no mo show mo yire no mo basement na asuoja ne ye dede yenso aban yi kwa aban ba wei sejo Mahama nyame ya na dom no sa ba biowa ye ne betena krom ha ya baby asi ye ne yam ye ne be yam baby asi ye ne chim ye ne be chim asi ye hye ne yem ye be hye ne ye be head na ye de ti begu ne headers sana tie prince sa exactly ye nwane so ko ba bia freedom Akufo Addo ko ye na tena 8 years na dwo Mahama Akufo Addo ntrim odi o Waru kwa mini na tena 8 years. Na jo mama. Where's this? Kwa hiyo dem gadase. Where's this? Freedom. Ham se mun shada nim kaka yi akosho abni wabe. Akosho abni waba ni be ye kakra wani na me madinro na. Dika. I'm telling you. Freedom. Hey, madin star biabi. Star bia. Me sha yi mitinu ko sha ankurem ni anoa me dika mo na musuro sam baka nso mudie ye ne mo ana edi enuro ye ne mo mo de ayi bansere atom ase na cross kura mu hey mo kuma no tumni anka no kura nkyera mo kura mu hey ai sana tie me nsuro ebe ko bia nso no mo ho ai no mo na ko freedom jumadie ni nie ya no mo na ko freedom me kamera bi 2008 or 2009 me kwa to obi krom kwasi ada no pana kwasi ada no panya asore na moko sa akogwa to obi ase me kwa ya anopa 6 na mtoso 500 freedom into one wa mo na ko wa mo a Christopher ye ne mo mo ko bredi ase mo ko bre a Christopher we mo nka no kura mu sa kura mu mo ko miem yadi o ye di ai me konfo no chibosuma no we o china bibi ya me ombeka se na boso nsam na mo so sa Kristo sam no etimi kumo sa mo fa no sa freedom Kristo ni wudi a ye nyame na afre no ana obi bi sa se nyame na anu aye board osoro wa na anu ofrefre nkrofo yi tun sa fro se be ye den ma no wo rempetition ewu wo wie so se nyame na afre no mo mi ahwi abrabu yi no kura ne se kadaje wonye hypocrite dabida ya sab no kan na anya wo candidate ye na no you baby offer me free ye nkokọ woni ni kunu na ni kunu ni MPP ni pa wose wo mo hwe TV no ana yi me katia MPP a wotimi yifro soro MPP o ena no yantia na kodua ba no wose makwa ni krombo som metimi quick form ho me say me need the only journalist me declare me political party first na me kasa ti abai freedom me ya na captain mu nyina sha se ne ye MPP ni ye MPP ni obia no anu atimi declare the political party okrom ha am se faka mu nyina ni boss me na declare me political party ana me sa kasa ti amaban edu ba bi kwa na nkofo gye se me yandis ni ko ayasa sa pepe mu ni akukudro mu ni courage mu ye cowards in this country exactly so ana mama na ye wazi
Was it? Omo cowards. Was it? They are cowards in this country. So? We are cowards. And I don't guys have to me at the point of gun, was he? Was he? At the point of gun. Strong conviction. Oh dear, you don't even know that way. And now growing soon Kwan will be a friend arrogance. Just say something previous come back and up here this Jimmy and T. Yenya Hoto. Obianca Kuro. Yabi. Obianca Kuro. Na me the first journalist or young people near with Timber when this station. Me ko XYZ freedom. Me ko so me catch re wo mo. Some young people ni ensesa we knew ebesesa if it's a political party yen nyina will be wo mu nyina ntronko a her journalist bia what to mu will be by your inclination and indoctrination, you are touched towards one of the political parties. So Ogo bisa mama dem ni politics wo we ya trofo wonya neutral eni pa me metie me nko asodi so many years and so bisa me first church Methodist freedom ma asoma ma ko sua be no ansoma me sia gya hene ko enso omo na de me ko Methodist no o hyematade no o bo me ne ye ko na shu yi wo de hye me ye kwa ne akoto o for thousand tongues to sing my great redeemer's praise and now thank we all our God omo for so me to enti we Methodist na wo madwene so saa the guy say TCB so and I will hear no so we now subscribe ya let's just say over subscribe no like it now watch video no ma for so enya bi na wa hwe also betimi akire wadin afa aye and so we nyina ho will comment box ni mo beti interview in my next video. Thanks for watching. Like and share the video. You can also drop your comment. Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.